update jo COVID-19 haga Meghalaya jui. Tiba baru primitif adu mendagasni ilapa adu kena hajar transpa arpo. Benda-benda benda yang tetes. Di kiba lada tes adu mendagasni sandri ujun jika walong negatif kilong kena hajar sanspa sanpusan. Kena hajar sanspa sanpusan. Nanta dia kiba hadu mendagasni kiba long positif kilong life langut baru away state Meghalaya iwi balakla kelai lajem kat kendai kidang long positif. Tinang di kat kendai baru kilong normal kilong stabil sekimdan menunggu-nunggu jing stop. Tiga bagi nang apa dia yang resolve adu benda telong adu aspa life arngut mo tiga balawan 5 dia nak benar sebar dengan Meghalaya adu benda kelong kalai hajar lai spa kalai hajar lai spa kalai iwan pai na sebar jom ka Meghalaya.